Swastiastu. Inggih, maka perwakaning atur pengaksaman pikiran.
mantu goreng kira duit gedane para semeton sinarang sami. Didiang puniki wanta saking anggo sekegenyek bandel gaul desa Panggung Batu. Yen peprade kirang langkung atau didiang nagimi nereng sejeroning seni kenyi rihin sampun saking didiang lunas ampur napi mawinan kening sekadi bidang serombongan sampun rumah sedunia sampun rumah sekirang sejeroning yuktiring sejeroning dagenyita ngelantur pengastikin didiang mantu goreng sang yajaman desa keluarga dumugi rumah dakyat nyesani kabelaran mangkin si deraris panemuning labdek hari tertipu puting si kaning ton inggih wantah katiasa punika mungguing atur pengaksaman dunia kandung ibu taninya om santi 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 om Bale sanop Yeah.